Ajega. Asofo di NDC hwemo. Ajega. Asofo na di NDC hwemo. Ajega. Ati ase. So wo sunsun wo tumi a. Kofa cheda. Na fa no bedi akunya na ehu se oye osofo ye sunsun nipa na wo tumi. Obi anim se dom di NDC achi na so ye di akwankyere na edi be biti wo. Now, cause 2 years ago, no be any GD na. Me started say Dr. Large MPP Besatna. So many kuta sa safuano. Me catch him said this man we get say so no ne de so nyina me kata case ni so. And man so be kabim. Man so be boss to bim. Man so be boss to bim. Odi for ne de oka o se ade yo amoabofo. O se ade yo kantankrachi bofo. O se ade yo amoabofo. Osi ade yo amanse databuru a osi ade yo IGP so fofani ba ko a owo kumase na sese ye be hye abayasi asofo a hye nkom edema NPP na woka ho yie pa emebi kwa do ye ko ro ne sase empenifo ama mehunu naso wose ko hwe sunsun na jese bibia ba omi agina ne hwa no dina chese ono a na efa abanti osan bai ebe ye sunsun ne ma edita ba omi achi asem no ka sei ogusu gina mu dendenden edema Dr. Mahabod Bawumia na sofo yi chese NDC asofo na kwache nkom edema NDC no omo ya atrofo omo ya za efise senkomo yetu omo wotu mi sene omo kire ne de a enya mahama nko a ene Bawumia na ekwa stande chada mu nyina wo mi he chada so na ho de anke so ene yepa ntene adan ena wo mankwanko ye bibi amfa ma chada ama ono ama meweni abana no nke bi mu se ampa omo ye difo no mo hwebo mu hu se NDC wodom no ene ma wo mkodi NDC echem kokoshe nkom edema NDC sofo yi chese sa asofo ni nyina omatwi NDC edi omatwi condemn na nyema asemi akwakwaya asemi onwako nyane se abra sofo yi ede sa ensem no ebetu dwa no ena mafo no eche ase etnetensa epe NDC asofo ko a woka no ahwe ensa no muteneteye no ankwankosi obi asese sofo pani Reverend Owusu Bempah sofo obeduko bi ena afi Prophet Nigel Gezi weenum ne asofo a ensa netene ekosi wo mo so wo mo kire se weenum na ye NDC asofo wo mayi wo manim aba bontam ye hu se wo mo de wo ni NDC ena ekọ na ekra na ebusua mayenko ne nkote se sofo e kan 75 ansa na meka wo sa ayi tuma gye subscribe ma page na femi adoma sa no upload bi aba nsa betimi aka Prophet Dr. Abednego number so na gu ase on contact no for all your spiritual needs mayenko ne nkote se sofo e kan 75 na moabofo nkwa so betimi aye noma na this month na meka say adwuma ka ho a meye sunsun numa de aboa MPP Dr. Large Bawumia ama na tena so na afi NDC asofo na agega e wo monsem Ajega asofo di NDC hwemo Ajega asofo na di NDC hwemo Ajega ati ase so wo sunsun wo tumi a kofa cheda na fa no bedi akunya na ehu se oye osofo ye sunsun nipa na wo tumi obi anim se dom di NDC achi na so ye di akwankyere na edi be biti wo now cause 2 years ago no be any GD na me started say Dr. Large MPP Besatna. So many kuta sa safuano. Me catch him said this man we get say so no ne de so nyina me kata case ni so. And man so be kabim. Man so be boss to bim. Man so be boss to bim. Odi for ne de oka o se ade yo amoabofo. O se ade yo kantankrachi bofo. O se ade yo amoabofo. Osi ade yo amanse databuru a osi ade yo IGP aye bi afo bofo amwa bofo aye bi afo azuka bofo ona oka ya didie ona oka obi ntimi ntelende ona wo sunsun wo man mu ona wo tumi wo man mu ona aso be man disi adega ona aso be man disi adega una so be man disi adega so ampo abeje the champion man Azuka me say
me true challenge amam NDC for asofo na ma no den no se mu wo tumi a obi anim se afie to aba na NDC for doso enso spiritual oluma meje what ya say me twim fom ebe twim fom na me ya adom a 7th Thursday ye kotwe den sum akocha ade nti we me fa na opeso bebu abi opeso de bibi ba obetimi di aba me man na be di bloggers a opeso ba bia no o fa me number na no aba o ye blogger na opeso be fa bia obetimi aba be fa bi ate ase obetimi aba ye kwa school man pon ho ya ye koche enkura na ye nyanka ne ayalefo na de ye de asere soro asere wiem ate ase eye sunsum e bia na opeso fa me number no 0555 112411 0555 112411 and 0277 204082 ye kwa akocha de abi kwan ne ahwede osoro e number 4 so beye me wie ya no mo am wo Dubai so 11th no Monday no me wo Dubai e twa cake di aseda ama mo abofo ene the great Azuka onso bra e bia na o ba mo am wo Dubai nyina na o ba fasafoa me be hira ba bia wo no corona wo so no ye die safo an me be hira so de ahye wo nsem amna siw ye wo Dubai nti obi a beba peso beba be hu me bia wo ba wo pe safo abra me ba be hira so e de ahye wo nsa hira sasne so e de safo e didi e de amaw na siw ye. If you believe Azuka, say yes. Amabofo ye sunsun amotumi ye sunsun amabofo ye sunsun di sunsun di na muaw di sunsun di na enye oye di sunsun di na ensi oye. If you believe Azuka, me say adena adega sure me say this month na me wi adwuma no say Dr. Light Baumiani MPP muntie me say this month na adwuma ni nyina hwe me nsa adega Mr. Machiwu nyina de mahwefom hwani to me hwani sunsun hwa this month me wi adwuma no maka kire mo say so obi shankom no anya ho adwuma nye yo adega me be ye teaching bi kire mo say this aba 7th ye nkuguo ate ase 7th no e say sunsun agua don kokko udo bi bedino amfuna nyino ya twema aba 7 udo bi bedino manfuna mo ya twema aba 7 udo bi bedino manfuna mo ya twema aba 7 udo bi bedino manfuna mo ya twema aba 7 udo bi bedino manfuna mo ya twema aba 7 she because spirituality say ye ma me ba e sunsun ni akwankyere e sunsun ni akwankyere me say am abofo me catch am say garantie nsuo no ne case na so me ku case no November me kata case na chi bibia be ye din na me am abofo me say me twe asofo ndo ma hwefom ma catch am bi say anoma ka ho e say ye no this month ne wie wo ne lock di be wie spiritualities enya wona wanyi nya na me ya asori ache me true challenge say mo se mo wotumi a mo ko fa che da me president ne hwe se mu otumi se yenum binum a ye hu ni se MPP ani da so ni o so betimi am MPP asat na so ati ase se mu otumi a mon ko fa chida emetna so ni hu se mu kuta sunsun ti se yen binum a ye starting 2 years and then da so ni o se e betimi am MPP asat na so on se me catch blaster se me mo antimi abedega me tonyo ma blaster me kire o mo se bo no mbebo no ha no ka Ghana be hye 3 goals asodi ntimu de mbehu go ne ma ati ase mo ko me catch am se nka metima mo ahye 2-1 mo antie mi ninti no hu de siye ye wo sunsun ye wo tumi opa wo sofo na wo so wo tumi no onsa fa na no matoto ball no mu ye hwe se na asori ni nwu a mo mfa mo ho toto me enei spiritual IDP I am the champion man osofo me de mi hu ohu hwa me nya asofo na mokokọ malam ne nkofo hokọ ya abusa na mo de abehye nkom no me nya asofo na o mo behye
beto aba no enoma mo ye no wasantemam senkofo nkoto nyina ebe se ni nyina enoma mo ye no wasantemam senkofo nkoto aba ni nyina ebe se ni nyina ebe se ni nyina enoma mo ye no wasantemam senkofo nkoto aba ni nyina no ebe se ni nyina. This lesson me say this year election kofo beto cash na akwana ni tise Sudan da na wonde a wodi atam de ono se no ho ofeche me wo kura sini watade e hye okura he titi hotel an pam we titi hotel kura sini titi hotel an pam watade kura sini titi hotel an pam watade o do ho betoto me aboa me yensusu ni apam we pam le de aba crashing you got another titi la pam asusu apam kwasi atade a shew. That's azuka it is also aradisha no nye bibia yi Dr. Lajba umia nyame da isha nyame na yo kese spirituality makache BP normal na ese di good form and this aye normal ese di normal good form support Dr. Lajba umia na ekunimdie ne ba me say afi nkofo beto aba te se bruta ati ase enoma mo ye resa santema mu ankofo nto na so mboa ati ase maintain this asofo nyina beguo enti se asofo nyina koguo a se nyefe ese binom so kwa ha na ye nya asofo de yeko ne hwede ne namu odin enti mema ko a meku nyina nya ndisi na metamu ye kire power aradisha no yo kese idia na the great azuka great azuka nyame ya adumu a Thursday MPP ni bia ofre me bia tidi Thursday ye confidence ya enti wonso de kan bia obi a fa be support bi ye confidence akocha de say Dr. Lajba umia me catch them say say akuya donkwanya free mu nko ade sunsum mu do bi bedwiro manfo bia medwiro ya twem de ma ba 7 sunsum asem ne yeka 2 me catch them say you run November mu a gam say nsuo na o mo kasa ye de nyame ku case no fi se nsuo yi ne ho adi a kyerem nyame no mu gu so kasa ti nyansa sema me catch them 3 asofo obi sore ena muntie challenge we monfa ha ye ma me say o ye sofo na se obeye se o na wo tumi wo sunsum a woni sunsum se o ye sofo na se o ka se ndisi be wini na ndisi wini a onye hwe muntie o ye sofo na o ka se ndisi be wini na ndisi wini a onye hwe fi se omo wo wiase nyina na o kai nipa adom nyina a omo de ndisi achi na sunsum mu amoabofo a me wotumi wo bayi no me na me se meye sunsum ni ma de MPP asa atena so na madwuma nyina ye November eno na meye adwuma ne do mawura December madwuma ni nyina no meye adwuma November e de awura December na adwuma ndi se nyina masai no ma loko no enti se mi tro challenge se endi se asofo amama ma homne so ana se na no so wo tumi a kofa kwambe di akoche dabra na ma yehu se wona watimi di obi anipa nyina ntoma na mna be wini president eno na ebehu se wo tumi na se o ka se dis be wini no mu wini a onye hwe ya na ni daso nyina sana ye ka se 2 years ago satam no mani ma ye din me se amoabofo ma hu se MPP da so te akonya no so na me amoabofo metumi ama MPP asa afa ba no yen na ba mu a ye sansam na ne ye sai ese atontum susum kesi aye ne nam amoabofo aye ne nam on nyame na manyi na me so wa o me na me ya sorry 30 years 40 years o
ya kwajo Ramadan ne Man City obi aso Ramadan kwaje ta kwaje ka ayi no bando no ne dia koma Man City saa na be Nigeria so hu de siye akokora no sasei no mu nyina di mlante na ti omu ko wi na akodu ohun Uganda go and check Uganda akokora no omu di mlante na ti omu to wi na akokora na fa abrabo ye bon wo dem ansa na ba physical nti me true challenge say asofo na mo se mo wandi se mo tumi no na mo kasa bebre no mo nkofa che da metena so me hu se mo osunsun na nyesa agro na mo die ye betwi mu fom nyesa betwi mu fom ye betwi mu fom Nyame ya adom a 7th Thursday ye kotwe den sum akocha ade nti we me fan na opeso bebu obi opeso de bibi ba obetimi di aba me man na be di bloggers a opeso ba bia no o fa me number na no aba o ye blogger na opeso be fa bia obetimi aba be fa bi ati ase obetimi aba ye kwa school man pon he ya ye koche enkura na ye enyanka ne ayalefo na de ye de asere soro asere wiem ati ase eye sunsum e bia na opeso fa me number no 0555 112411 0555 112411 and 0277 204082 yakwa akocha de abi kwan ni ahwede osoro number 4 so beye me wie ya no mo am wo Dubai so 11th no Monday no me wo Dubai twa cake di aseda ama mo abofo ani the great Azuka onso bra bia na oba mo am wo Dubai nyina na oba fasafoa me be hira baabi a wo no korona a wo so no ye die safo an me be hira so de ahye wo nsem amna siw ye wo Dubai nti obi a beba peso beba be hu me bia oba a wo apɛ safo abra me ba be hira so de ahye wo nsa hira sase no so de safo a edidi ye de amaw na siw ye. If you believe Azuka, say yes. Amabofo ye sunsun amotumi ye sunsun amabofo ye sunsun Entebusi ase na sofo no de ensem no atudwa ne bi wukra kyesa sofo no kwa bi so kumase a eye opambo no so eka ho bia omude omu nyina aba beforofom ye hebe bia asemi ebekwa kusi ma we fise obi ja comment so e wo video yi ase edema me na we mi subscribe button so eye too much age ya fa be oneka ho sa no upload bia ba o sabetimi aka makra